Kubor Ketua Diocese Media. Padukun ban mesin bakoy. Amen. Ko blay tuwan banirap yangi. Banirap yangi. Ko Yesu niay ngo ay dem yami nagabanta kanigasni nyaw tarik yung niyubnay match ng sedang ya kanigasni buram yang kesenjuk kentai Katolik Jawai Diocese kenran misnongok hamtam melayada yangi nado bangimi niyeng menemenstem panlapoy suk akan nagajaka nagajingalam nanti jong mehi jingada jong me baki angel dialam nanti yangi akan nagajaka mentakan ratu don rengkat badni meu konran jong ki paro hamtam yangi kibreu karko kardo yangi bangin kod ngin kia ngelaban pelik yangi por jong arsni ang neha Paris mau kenden kena menyo pelik jengmon banyo yalek jengo ki ngisem Kristan banyo simbantaro jeng iman sim lamba kesakramen jeng pra jeng kelabamut bagi jeng mani yame ujesu nong penyem jongi karku kerdo yangi yakane por nang sedang yakane program nang bingin yo ban pendap yakan da kejeng don jombe ban penher kene kalama ban kentiu keburan kanan semi berkham tam karku kodo telok kemi barok balawan bercubadang wan ter nang bingin lah penpo yang ni kepor bebiang nak bentar pendon buram yang meu beli karku yang hilang barok iwai piwai ambaga jinga site lab jong kerukui baru ke kemi beneng jongi berka ana bakui nang bingin long kibas kem ambaga jinga kibas kiyam ni lagi kam babha bat kibas ngautu ya kamram jongi kum kesenjuk kentai Katolik Jawai Diocese. Berkat kinong yalam jongi adu Presiden Martina Bamon adu kinong kit kambaro don rengkat batki komensi bokhoy pensyai yangi wai piwai kano kam bengile mentagasni kanlong keburam syami pagi jeng snow suk snow tenan yangi baro ngipan dau kris uturai jongi. Amen. Kuplay shibon padam nikichinduwa yopi ngay skemi wow blind right usngaw ini jidwa yung knangwa kami ka program yung man ko lay bay lay renti chisendon usdang no yakin ka program ko yung the quotes nyo bahay kong president wa embrom yung kong Martina Bamon ui ko ka welcome speech haperdi yung kilig siya ipara nga Bariat hu yaki da kadalur kabakamen ngayeng hangni hakakerting jong kasenjuk kentai Katolik Jawai Diocese bat pediang buram ipi baro palawan syakane kalampung jongi dikentai tilong kemi hakane kaparis kaba i jongi kaba laphu laping da kecing wan simpenta jompi nangkong mangsya ngai dan yo blay kragen rat nang bu nang tau upala don rengkan haman lagi klimat balaptin nanti yang asya kane kejaka teha kane ka klimat haka kerting jong kasenjuk kentai Katolik Jawai Diocese ngayeng ban pediang buram kantam yang Reverend Father Raphael Tam ibadai parish priest jong kani ka parish ngapdian sa bahay pi padar siya kani ka lempong jong ikikendhe nado kasi ng kong bangiwan yo kijadang ni ngilay ya kacing teman ka donor ka jong pi ya kacing pediang sa bahay ka jong pi yang gilong kami banwan ban sipenta siya kani ka jese yung lapat ka jirakhi ya ka Women's Day ka jongi mat barabor kebelapaw ka kerteng kanam hakeleng kijaka jong ka India batung juru sabar ka India kuplay sibon ka nanta sepenting ya kileng do baro ibadanan hakali karensan ngapnya sa baharu yagi para member jong kasenjuk kentai Katolik Jawai Diocese wala bidan sa kendong ro
Apabila sa baru ya di office berar jangka parish mo kendeng di badan rengkat bani ha kande kerensan. Jangka parish mo kendeng UIDI ya kau. Kade uyo icisindon ya kajing kelam na parish prish yom kemukendeng. Kastet kebasuk, kastet kemukben, ya borok bedon lang hanik. Yang ada berkajing men, pada kajing sko sarong ba labu yang aban kerana kadigasni. Lese ngaberhat ba kidan kibai kiban kam dan kaban kerana kadigasni. Nrai nagalian yang ka parish mau kendeng ni sudah kaman su pediang burang lebih baru. Nrai ngadap kajing keban ba nagalian yang ka sunjuk kentai Katolik Joai Diocese ki lai burang ba man crunch ketina ketin ha kene kesni te khulai shibun ya president khulai shibun ya kinogit kaparo ki belai boy ngaban kren ha kene kesni kumala bu hakmat chungi ya ka phang ka baslo tanat banya pusan kelek sigi para janga banya thu aki balasat na ka gospel ka ko Yohanes abangi snow ya kani nyete probor ya ka phang ha ka ba kini kitin ki bau Yesus la kren ha ka Maria Magdalena baladani Pemberi apa ya ki jinjang ki bapelong lu Yesus kene ka Maria Magdalena kadai kawe na kinong pop ki bapau siapa ha ka jing im jong ki paju
berkum kenong pop ke bapau syabab lese na gabenta ulu ju kan sya kan shi kan sya kan kan sya bentil ni kibri bapau ki bape ka ki pe da ke jing iben nrai om ujisu klan pe ka da ke jing iben nrai ulakun khuya ka ulang pelong penbanyak ka kan thai ka ban kong ka ban yo ya ka sakhi ka ban kong ya ga jing mi pa chu trai jisu kan no golong ke pasuk kan no golong ke bagmen kan no golong ke pasuk tenat ada kata-kata ba maka ke balong ke nompok kalong ke sakhi ke ban kong ya ga jing mi pa chu trai jisu badai hor kani ba jisu ong khele yathu shaki para jonga khele yathu khele chiki para jonga ba yathu ya ke ba pila yo ma ya ke ba pila sakhi kalong ru ka ban kong ba kalong kanong rak kubur kababae kababatam ada kata-kata ya kejili pacu trai jisu Jisen don kutsnya baha ya kecip gas em borom yawi kokong Isabella takma yawi ke kecip kelam haperdi yawi kabe ha kabe da kabe Kublesibun ya kokong dari hun wah penlai ya kan ni ke program yang ke player pangol lengkong ya ke presiden yang ke kong Martina ke presiden ke wasta ke campang ke klan ke ke tekan besar ke bah ya utur bagi ceprang hagi nubi-nubikan player kong presiden kamu ada dokter orang iman ni puan kekentai to kabe kekentai kenang hikai pagba kekentai kenang pencelur kenang sumar ya upagi kan kenang sumar ya ikan ya keyung kesem kekentai to kenang yalam haki cenang kitau hakabalang haki emlang saklang yang kakentai ko jing im ya kepertai warok kowi kakentai ko ye ukur ku ya upagi kan ya kikan dikti hakayong kasem hakani kesni snau komeni wopen kan mo wa kepertai warok kowi darake dapen emboron ko rengkat wa kejing yada ya kikentai warok ikan thai kantam madadap ang hatane kantam kam hagan kasni kan mau berpang ya kitu ikan thai madadap ang kiwacha le ben kiwacha nyau ben kiwacham jing haki yong kisam kiwacham jing hopa ki kan kiwacham jing haki kan ki kiyong ki kiwacham jing haki emlang salang kiwadok mansien kiwasaram kiwamenek saram tang umi ithau kiwa senyau kiwa ang kamnga kawa bek kamnga kawa do kamnga kawa do Andre ewa kekerdam gentai yang uman ko kejau mhoi kai gani kejeng sengau udwai wo kering kerpang na kebenta gitu ki gentai kiwa hap kam hakini kejeng lenon kam kedak kawa boromi iga citgas wa borom yang kuts nyobai ke kong ni dayo yo open cup ko ye ketat
pertut yang ke senjuk kentai yang ketua diocese, pertut ke presiden, ke eksekutif, ke pedar yang iwaro, ke sistar WM ini, wapi waro ke pad yang ke senjuk kentai. Nga benar ini, wa kajing yesen yalap yang mentu kesni dawai kah.